Hello, hey, when here MNF General Headquarters Legal Board 10 press conferenceในturin kanonin soprup maya when local te hi can party legal board member te eta sir berami hi kanula hi zothan sangi ma ani hi kan legal board member te zinga rinom tak ani in hei kuze soma kan timaya press meet this one kan khiat ni ani hi legal board chuan assistant secretary ani party puya ro chuan general secretary in thung ani tin ani hi advocate ani boka tin kasira hian pu David lalsom thuanga ama ani hi kan legal board and secretary ani in sir berami hi Usai Minglian Asilo, ani advocate, ni kan legal board and member, ani boka. Zothani po hi practicing advocate, ani. Hey, when I hear Mizoram Pum Huop total ban nei turin ni samni Papua October sang ni samni panga nei kha MNF party high command in real taruk mai sia engwanga hetianga total ban nei mai tur nge kan ni ti te nge isu ti te kha mi puina kan khiat lo chuan bangbo takin kan omanga chumi chuan ra tha a chuang lawang ti te kan hlawa when I hian he ban hoi hot kan tumna a hian tunlai zoram khowela chun ban hoi hot hi thil harsa nipon alang phan palem lova amaro chu chumi nuwa chuan engwangin nge hetiang ban an hoi hota tia mi puina mumal taka chiangkwang taka engkim an lo khiat ve akha atula kan khiat na wangin ei hi an hantita ani ei tun naya kan khiat lar tak Forest Conservation Amendment Act 2023 FCAA 2023 ti in kan soizui zel maenga FCAA 2023 chu Union Parliament in apas nuwa man thai turin Gazette of India nili thariat sang ni samni pathum akhan ti chu ania hemi chung changa hian Mizoram sarkar chutilaya MNF sarkar chuan he dan hi rammi puite himna le thatlana tur anilo ti riain ni samni pakhat thariat sang ni le samni pathum khan Mizoram State Legislative Assembly official resolution mangin alo nol to ani chuta chuan athu etiang hian zia ania that this house unanimously resolves to oppose the Forest Conservation Amendment Act 2023 in order to protect the rights and interests of the people of Mizoram. Mizoram State Legislative Assembly in hetianga official resolution apas nu hian Nagaland State Legislative Assembly poin ni som pani thakwa sang ni samni pathum khan etiang hian resolution lo siam ve boka atek sahi kan siar sakver him ange now therefore this 14th house of the Nagaland Legislative Assembly hereby resolves that the Forest Conservation Amendment Act 2023 will only be applicable to the state subject to the constitutional guarantees provided in Article 371A of the Constitution of India. The House further resolves that the Government of India must assure that provisions contained in Section 1A, Subclause 2 of the Forest Conservation Amendment Act 2023 shall not be used to the detriment of the state and its people. And here tewangin Nagaland chuan 371A special protection kha annei veni ti kan khiat kha ZPM sarkar alodin nuwa ngai tuana dang nein FCAA 2023 dodalna Mizoram State Legislative Assembly in official resolution ni samni pakhat thariat sang ni samni pathuma alo siam to kalzong in ni samni pasari thariat sang ni samni panga khan official resolution dang alo siam vele ta lau maya chuta chuan Forest Conservation Act 1980 hi India rampum pui JNK State tilawa chuan manvek anina in India dan pui Article 371G Clause A tarlan ani angin hedan siam thatna FCAA
2023 hi Mizoram man ani theina tur chuan Mizoram Legislative Assembly in resolution siama man atul thu tarlan ania chumin huwa chuan Forest Conservation Act 1980 hi kumsang khazakwa somriat paru malam dai Mizoram UT ani lai chang man tole man mek ani thu tarlan ani le a Forest Conservation Amendment Act 2023 hi man ani chuan kong tam taka mason na rangso nei besein Forest Conservation Act Amendment Act 2023 chu Mizoram Legislative Assembly chuan Mizoram haman turin alo pomta ani tin emi athu an han che chovel dana hian 1980 Forest Conservation Act 1980 akha UT kan ilaya man ani to wangin khadan kal zel akhan amendment alo amani poin chu amendment nen chuan man mai thei ni a soisi in amaro chu hemi hi Forest Conservation Amendment Act 2023 hi asan pa adopt ngai ani tia soibok sin anmani le anmani thu po kha hansiar chuan ainkal viawani ti kha alang mai ome hetianga ZPM sarkarin official resolution siama FCA 2023 alo pom tak chu MNF party general headquarters chuan nasa takadaw dalin he official resolution hi chia le ani ngei theinan assembly speaker hena ngedna nithum thakwa sahni samni panga khan kan lo thelu to assembly speaker chuan atul anga ngai tu zui ani theinan house leader polo soi pui tur thu asoina in tun thengin chu tiang zonga malak na engma mule fiat ani talo ani heti lai hian joint civil society chunga member rang te le central YMA MHCP le party MPCC MNF PC Mizoram Transformation Movement ite Center for Environment and Social Justice Mizoram First CATAJ le Zoro Mizoram Environment NGO Company ite chutiang ten nasataka ZPM halak na chu soi selin ni som pakhat thakwa sangni somni panga khan kong hial zoin FCA 2023 pomna official resolution chu suit le turin anlongen to hemin huwa po hian Central Young Lai Association CYLA te point FCAA 2023 hian nasataka rammi puite poi a khoi theidon awanga andodal thu anlo puang to bok ani zorammi puite le ramle namtana poi khoina na men lo thlen thei FCAA 2023 chu ani anga man ani theinana ZPM sarkarin official resolution ni som pakwa tharia chang ni samni panga alo siam rampum puipum khom le party rang te point nuk let le tura an ngen na chu bengkhon lawa chan an la kholui tla wangin MNF party general headquarters executive committee meeting ni sari thasom sang ni samni panga na ya chuan Mizoram pum huap total ban chu ni samni pakwa thasom sang ni samnai ni panga a nei turin fre tak chungin alo pasta ania FCAA 2023 hi enge ania hedan hian zoram mi puite tan thil thalo enge athen don ye hi soi atam to na in wena hian toy fel te han soi an han tum vele anga pakhat na chuan FCAA 2023 hi Forest Conservation Act siam thatna amendment ani maya panina chuan section 1A subclause 2 chuan forest in ahuam tolo turte aron tar lang dia forest hanti kha ami Forest Conservation Act ina asoidana chuan chu Supreme Court ina TN government case a atil fiadana chuan dictionary meaning a forest te hi forest animai tin anon soya chung forest te chu non forest purpose atana man ani don chuan forest clearance la kangaya NPV CA antia net present value le compensatory afforestation atana sum tam tak forest department a thelu angai ania chung te chu tun din huna chuan he
กันรำhi alai kan ron soi chawanga a chak le thang atanga te a kilometer international border atanga kilometer za ina a huam chung ve hante ve phei chuan ain khu thua hlup ani chuwang chuan in Mizoram pum puima ya hi achim le mar chak le thang a hi forest area zau tak nei nia kan loin ngai lai khan Central Act tuna amendment anga hi chuan non forest area angin akal to don ani ti kha alang ani ala hianin forest nina a huam to lo turte aron tar langa pakhat na chuan section 1A subclause 2 a te a hian rail kong le motor kong pui sir tu ka 0.10 hectare chu a square feet da chuan square feet sing khat le zasari samruk pathum 0.9 ani a chu ani phota tin section 1A subclause 2 C small 1 a chuan ramdang ne na inrina international border atanga 100 km huam china ram ven himna lam kai noya malak na entinan rail kong ei tun nai loka rail kong chu aizol khodaya aron lut thleng sota a tum dan chuan so ta sim tok lampanga zoram sim tok lama kal pheitir le zel te po antum ani a rail kong te motor kong pui ei 4 lane highway te po kan nei so mek zela in pipeline communication line heng te in apanina chuan section 1A subclause 2C small 2 ram ven himna kain hoi thil eng po din emo bun emo man na tur 10 hectare thenga zaw chu hectare khat hi trin ni le achan ve aya sang thet ani a hectare so ani chuanin trin som ni panga thuak azaw tinani chung te chu andu angin national importance ani e security thil kain hoi thil ani e ti chungchang awangin central sarkar hian forest clearance lamia lavin forest covered area po ni sela chung te chu anduang angin min chu lui theidon ani tina ani Mizoram hi kan fiat angin Myanmar le Bangladesh kar cha om kan nia ram ria tanga 100 km bial hian kan ram dung le wang hi aku vekani hemi pialama khong puile rail kong sir tu ka forest anga chiar to lo turte nen phei chuanin kan ram pum pui hi non forest area aloni to don inani chu heti ruala kan fiat tur chu India ram state rang zinga forest covered area nei thaber za zel sira panina percentage wise in ania India State of Forest Report ISFR 2023 in Atarlan dan chuan forest covered area of Mizoram to 85.34%. 85.34%. Ani hati ruala kan fiat tel nge tur chu India ram state rang zinga forest covered area za zela ti chereu na sat berna highest fall state kan ni vele thungani chumiam zia chu kan forest hi a percent in nei sang viau poni la kan ti chereu dan te ngai tu chuan forest covered area za zela chuta ti chereu na sat ber na mun state kan ni chu engwanga heng ram ngo te hi ti chereu nge kan ni tia kha chu kan ngai tu thiam vek ome hetiang din huna kan din mek la ya FCAA 2023 manga kan ram ngo te minon thia sak boy na tur kong central sarkarin aron duan chuata hi Mizoram mi puite tun din huna tan le chang thar lo om zel tu te tan apoi thei zia po ngai tu chiang phal lova central sarkar changa sumhu in beiseina awanga dan sakei tia ama pulal do mange in opposition MLA ani laya alo au chu pui to chu chief minister ani nuwa dan thatak anga ahan chuale tamai hi ama kantin poi kan ti tak zeda state khathau tu pa ber mani thu soile dinna mumal po nei lawa zoram mi puite minhu kwal tamai hi awan duai thak kan ti tak zet ani Mizoram State Legislative Assembly official resolution soi ho tura putlu ani ma hian mi thanem ngai tam takten India rama rorel na sang ber Supreme Court of India writ petition C civil inania number 1164
2023 Thelutin FCAA 2023 hi ram mi puite tan a him lo thu an lo au so pui to chuta chuan Supreme Court in ama a TN Godavarman versus Union of India order lo siam to chu engma khoidang lam lo turani tin interim order hi nili thathum sangni samni panga khan alo siam ngeng he ani heti chunga Mizoram State Legislative Assembly ya ZPM sarkarin opposition MLA te ne na po fiat tirna mumal pelawa FCAA 2023 man natu official resolution ni som pakwa thariat sangni samni panga a pass ani theina na ma ahan lata chuk maya kha kan legislative history a hian thil theng khad le thil theng ngai lo thil mak tak ani hi wena han kan han tar lang ver phim du ani in FCAA 2023 hi central sarkar in kan state hom chunga olsam taka chula ti anga ma alak theina na ruam manna ani ti chu kan thethiam vek ome Mizoram le Nagaland te chuan wanei thak takin he dan hi kan state chunga man ani lo naturin alo do theina provision article 371G le 371A constitution akhan kan neya soi to kha Nagaland State Legislative Assembly ten an ramta na thatu ngai tua ran chunga official resolution an lo siam ang le MNF sarkar laya Mizoram State Legislative Assembly point official resolution ni somni pakhat thariat sang ni somni pathuma asiam to anga kalpui mai hi zoram mi puite ta na thil himber ania an fiat lain he ZPM sarkar ero hi chuan sum du luata dan tha lo tak hi man tura omin central sarkar laka mi puite min lo uire santa ani ti hi wena kan thu rolum kan thu tluk na ani central sarkar in hedan siam thatna FCAA 2023 manghian forest clearance boipui ngai to lovin ram ven himna kor mangin kan ram khoilaya po andu angin anron se to mai donani heiba ka hian central sarkar chuan FCAA 2023 manghian leilung le lein nuai hausakna rare earth kan ti te huamin chutiang hai chuana lama chuan ma alak duna ate forest clearance ngai lovin ma anla theidon taboka August ni somni pakhat humin a Times of India sanchin bua chuan leilung hausakna rare earth hai chuak turin Mizoram le Assam ate bepui thak chome kania marchak biala dan rang tam tak amowangin state sarkar tenen indor to na bepui thak tumani ti thu hi Union Coal and Mines Minister G Kisan Reddy asoi chu tarlan ania rare earth zone bepui thak na sakzo kalpuina tur office memorandum po September ni niriat sang ni le somni panga khan Ministry of Environment Forest and Climate Change chuan ati suak hal bok ani eba ka hian FCAA 2023 chuan Forest Conservation Act 1980 a chuan Section 3C dalu belin hedan ken ko le kalpuina konga central sarkar chuan chale tul atiangin state sarkar te le engpol po thu apein akwa khir theyang ti tarlanani a atek sahi English ensia kania kan siar ve phim ange the central government may from time to time issue such directions to any authority under the central government, state government or union territory administration or to any organization, entity or body recognized by the central government, state government or union territory administration as may be necessary for the implementation of this act. Ani chuwangin he FCAA 2023 hi pom ani chuan hemi chungchanga state sarkar thunei na hi central sarkar kuta kan hlan vek tinania rules le guidelines lo chuaka te ko thunei na top chu central sarkar kuta liao da ani zela hetiang din hun hi mizo mi puite tan pom thei chi ani lo FCAA 2023 hi India dan pui 371G
subclause A 4 ownership and transfer of land nena soikop chi anilo tizonga chan lola ve te po an ani ti kan thia amaro chu forest kan ti ramngo hi leilunga phun le leilunga in hat tlat ania wangin a tona leilung nen hian soi hran thei anilo ti hi wena kan chian ngai le kan ramngo min thia sak duai na turdan central sarkarin asiam hi India dan pui article 371G pangchau lo chuan dan theina tur man ro dang kan nei lova lo in kuang kwa san chi ani hek lo ram ria tanga 100 km biala forest clearance lak ngai to don lo wangin ram ven himna national importance le national security ti chang choin andu na huna pianga ramngo emo ramngo lo po all something min su sak thei to don ani kan ram ri atanga 100 km huam chunga omvek kan ne wangin ram ro nu kan nei chun pathianin min pek kan lua tu ram nung cha tele thil dang te ne na thamuang takle lim taka kan omve theina tura pathianin he min pek ni na taka chuan Eden Garden ang deuh kwa siam mai thei tu ang kan mit thla te po ani chutianga chu central sarkarina national importance ti te security thil ti vel awanga andu na huna andu anga min han lak sak pop thei mai tur din huna keimani le keimani kan hanin siam ta hi alung chiat thak kan tia chulai ta khachu voina keni hobina kan du lo thu kan on tlang au pui le kan joint civil society te poina ama anlo soi ani nizan lama te po khan program te anlom bang to pokani ti kan fiat kha India dan pui article 371G hi kan nam pasal thaten nunna le thisen tam taksenga andom norsu ania political party bill ta anilova zoram mi puite ta ania FCAA 2023 laka kan ram channan helo hi man rodang kan nei lova anei tu mizo mi puite hian ahlun zia sia aman thein tu renga chuan kan man ram hai ni tundin huna zoram himna tura poimo em India dan pui article 371G mangdu lo ZPM sarkar hi mi puite min phat san tu anni kan ti lo thailo ani chief minister nge in kanram kong pui pasari te chu national importance sa puantir ani tur thule adang te po defense kuta lanzel antum thu asoya manilo ka mi puite hril masalo le mi pui ai otlom ngai pol te po ron mia lovin leng pui airport chu Indian Air Force kuta lan turin thutluk na an lo siam fel ti man to airport forum te hial loading in andang thei ta ram zok chau ania hemin huwa hian chief minister chuan kong dang lo dap lein leng pui airport runway atanga thanglam ramzau tak mai chu Indian Air Force te kuta bok thaltura draft memorandum of understanding an siam le to thule hemiatan hian mimal ram vaibel che zani samli pariat z alaisak IAF tenena thal le turani thu asoi bok ani hengba ka hian tuna kan ram kong pui zong chu national importance a kwantira defense kuta bok plan tura ruam han ani thu tarlan ni hetiang taka kan ram chief minister ina IAF te kuta ram thal aboi pui tamai hian mimal taka lok na tel tur ne em ni ti zona atitam le ani eng zong hi olsam taka chung until ruam hante kalpui ani theina na ZPM sarkar hian FCAA 2023 hi kan rama pan ve thuai an lo chak le na chan nia kan ngai ani ramle nam himna ain sumhu theina tu ZPM sarkar noya hian poimo zoka FCAA 2023 mang hian central sarkar chuan kan ram chunga tul atinalai pianga bu aron khuaranga minron noranga adulai ram khoilai po minron chu zung to maidon ani ZPM sarkar noya zoram din hun dik tak chu kan chaklo zok sia kan ram nei chun hi kan hum him zo lo mayang ti lamponi lo keimani zokin
kan lo bo huam huama sum hai lu theina rem chang ngain central sarkar chu kan lo pak huam zo kani central sarkar laka ai main kan state a ZPM sarkar hnuai hian kan ram hi a him lo ta zo kani ti hi voina mi puiten kan hu dan dik tak chu ani mi pui thim zong le aru karal angzela rorel na kalpui hi mi pui sarkar zia ani lawa ZPM kalphung thar sarkar zia chu alo ni zo ani himo kan ti ani FCAA 2023 hi Mizoram ta na hong thalo ani tele chang thar te ta na poina satak then thei tu nia ngai tua hian ZPM sarkarina FCAA 2023 alo pomto su tir le tura norna Mizoram pum huap total ban October ni samni pakwa sa ni le samni panga ni lai niya MNF General Headquarters china ruam hanna alo siam le a huai hot tura hi zoram mi puiten min thop vek turin wena hian kan han som chewa chu wena kan press statement changa kan soi thei te chu ani maya